Maću mu jebem, šta je ovo? Ljulja, ljuške, bere deda kruške, aj, kuću vidi. Sve pola mi. Expediție de Rusie, ocelor în jos, dragi tăvarici, idemo Moskva, iubiu! Oj, sred, cu ce ne dovede? Da, nije bugli! Obriž! Op! Aga je ovdje, ne znam, Pretvori ubinac! Pretvori ubinac! Pa trebao si! Koliki kuralac! Kolik nami! Zakir! Ali može li tu dao? Uhvati se sa suhog. Aj, kume! Zagledijav kolota! Ajde na režu! Uhvati se kamenog se uhvati! Pusti mi sad! To se 4,5 minuta. Ovdje je Božije. Evo nas blizu sela Irkutsk. Blizu grada Donjecka. Da, šta viče? Serjoža! Temperatura je minus 54 stepena ispod nule. A što kažete vi, Serjoža? Za volan? Хорошо. Хвати ga хорошо, только газ. Не будет bilo problema. Не будет, лодка je tu da nas zagreje. To, gaz, hop. Evo kako to. Jebem limunanu. Ava, 10 minuta, imate demo, ćemo na 10 minuta da ga... Zasad je 5. I love you, ojče na rošo, zdravu celarici, vidi, hop, jebem li mu majku, ne možemo mi tu, mora vodka, vodka mora, ne brlje i napije se koliko ziste, vrši, nazad. Joža, može li Joža? Došli smo do mjesta na kojem samo vodka može pomoći. Ili lopata i krampa. Joža, ufadi se Joža. Molitva za nas. Pak se odozdoje skroz. Poslije ovo narežemo na CD i u Francusku.
Joža, Joža. Ti znaš šta radi vodka Joža. Ova mliko brzo. Vodka je pomogla. Ovdje ne mogu. Kako ti ne, niko ne. Pusti blizage. Joža. Upati smo od puta. Vidi, evo vam ko bio jebo maj. O Joža, to. Ne guram Saša i Joža. Ovdje vodkaja može da pomogne. Tamo gaz. Eno je molim spana. Eno Bajra kuća. Bajra Kalamba. Šta bi kume? Da, ja klinu paturu. Ja dobim mi malo bajru. Neke malo setkovo, neke šjaknu, neke. Da, ja klinu kačket. Evo ti kačket i hajde sad ćemo izlaziti. Sad, hajde. Znači, Bajrat sigurno biti zadovoljno.